Memwakwa baba Emadek TV so say nyina yenim anopayare hosemu a ato my Ghana nyina ene se ye actor baako ato nananom ewo ensiedo ya ye frɛ no Sam ajetefio ya na dodo na frɛ no T.T ena meka ne ho asem na eno ena mene ohima Fredi yaji ye adwa ye ba be discuss ahwe niema ye hwa enam so ema otimi ehwe ne nkwa utifie kra bedwense ebia na eye ne yare na yakoma yare na akunu ebisu ana ne mma no ho adwendwen ena na wodwen a wode awu ana se ye ma ne sika na wode koye investment na wamfa hwe ne yare no ena akunu medin ene akosia diamond afi yenko ohima Fredi ho na ye ne nhye nkomodwetwe na se ohima mema wakwaba mejoso akosia wa wunim yare hosem ato man Ghana eno ena ne yaje bra ye ba be discuss ya na se ba be bobo hu na obi tifi obedwense eniema mbobo so ikane eno ena aku actor na wo so musen din na ahwa eku T.T yo akosia mama abusua ne Ghana ma nyina ya akosense ye nyina ena ade ato ye ni T.T o ye Ghana mind the asset ba kwa ye nya ye nti se ne wafiri ma nya abusua nko na enya Ghana fo nyina ena ye nya na ye papa T.T wo no me de wo minsusi ya na se menindie mu no menim se ne yare no ena ku ne san se yade a wonya ye no sabio enye sika ene no ma bi a wonya ya na mwa bi a wonya ya nka wo firi mu mpo ache nti me de misusu se ne yade na wonya because nye yade ba akope ene ku no diabetes ne yade nkitinkiti nyina bi keka ho a na ehhehye ho a eno nam so ene ma ne wuye nti meka se ne yade a na oyare no ene ma ne fa mu ewuye enti ususu se sika na wamfa hwe ne ho ntem na se ode hwe ne ho nzo odi osanso ba se osanso hia sika onya bi hwe ne ho na anye yi ana se den na ebetimi ayesa akosuo so obi dum ebo ase fa ade wei eto ha na wamfa nto ho a nipa no beto a ebeye ne ya ena yesi ba bi ade ne da no so wamfa nto ho a efri 20 so obi bua wo opemwa na obo ase giwei efa ye wei na akoba se wo nsa beka de kro no wamfa nye de wo se wo ye na enu etimi de oha kese pa ebre se ase T.T o ya repa wo hia moa nti se akoba se wonya sika e wo se wo dikan ye de kwhwe wo pomuden apomudin na ya ade dikan hia yie pa se nka ye ni apomudin a nka ye nte ha nti akoba se wonya sika e wo se nka wo dikan de kwhwe wo ho ya de no na se chire no unya ahoden a wa be ye adwuma pesika ay investment se sika ya opegu ya opegu ho a ne wawu no ni nyina aka ho na emu se nka wodi to adura na se wodi sa ho ya de a nka na oda so tinkom a ho aye din a ubetima san kwakoye adwuma foforo nya sika because T.T de woda yenim wa Ghana ha se ye ka actors a omo ya ade omo gidi en se omo wo ho obi be from se omo metwa omo sinima omo a wo oka omo a omo be from sansa wo ya ade pa ye nyina taxi driver ye hwe bi na wo bon homode nti ekoba se sika nti ukowu ana be pere japade ho na odi kowu dia na wanye nyame apede because sika de ye beto ye beja ho akọ se de wo ja ho akọ nemu so de sa ho ya de a nka mfa so papa bi be firi so ama nti mi so se sika na wonya ye na wa fansa no ho ya de na wo de ekoye sa investment eno so ka ho bi e na wato anananom wo nsredu no oyima Fredi da se na asem wo ya to Ghana fo na areho ye pa na ansa na ye beto aso menda samji casual fashion clinic ase ena afenso no Gateway Senior High School omo ena aso yasne ama ye de dwumadi ebremu na ohima Fredi mete se oni Miss G some audio bi call so efa vice presidency ka na nko pese ode ma no na T.T ka se wonfa ma na epie chechemu kakra eba ne se asem ni nyina ne se ye nya nim se T.T ya de ekoba ye ekoba se o se ne mba o ne mba se wo ja wo mo na won hwe wo mo nti one ne mantam eye basa kakra na ekoba se wo hia moano na okọ FM stations TV stations ene okoka na wa obetena komapam na se wa kakra wo nsam no beboa na waboa no nti oka asem ni bisa opa cha wasere Ghana for senke be yi a
nkomo mo ne sanse de obedi kra no eho eden eno na nam so mampanyina bedi echiga na ye vice president eso mu so asema waka na to na koma so yie pa na ye ka mo magidin ewo Ghana ye sini twanimu a ade se titi so abɔ ne homodin yie pa nti wote asi no ena wo mmoa bi e wo se odeboa no won twɛn no emani mu ansa na obeboa na waboa no nti wo mani bi o hyɛ ne bɔ rather wo hyɛ ne bɔ sɛ obema ni sika bi ene no ma bi ama ne dia abɔ ne ho adwa ama ne di bi so asa ne ho yade na anche bia na yete odi obi ba abontene sɛ T.T enam esen keka sɛ sika na sɛ no ama vice president ka so de be ma no ne nsa enyankan na ekɔ no na akoba sɛ Miss G ina release audio ne san sɛ T.T chirema Miss G eno o Sunday audio no ema no eka kyerɛ sɛ vice president say ni nti be yi a omo afofo bi omo fa mo san asɛm a vice president be kan ye no wani so nti Miss G so ti asɛm no sɛ asɛm we dia want na so san sɛ vice president won sam obi nti ekoba sɛ wahwe obi bo sɛ wo beboa na wo na wo hwe Ghana fo mo na mo hwe yeso ne president nyina obi a wona obi a wajade na mo na mo hwe yeso nti sɛ akoba sɛ wo so wo beboa na di a wo sɛ oboa nti opɛ source epɛ obi a obey vice president pɛ ti sɛ de otu na watia mu ni aid obi okoba bi a na o send sa audio ni man sɛ sei ena T.T aka na meji so kire ma ansa na obesend audio no odi kan catch re T.T say obebisa say vice president and send this cano ana no more car so de be ma no on sending man ti meji so kire ma no sending man apart from no wan send ya ma obi anti besi ne say ye hu say audio no ye hu de o send ye hu say vice president special aid no ena edi audio ne ba out na say Miss G na de ba se phone ne say ye ena mo de call repair na e ba out ne de eni obi anim na ekoba san so Ghana for kasa ye person nim Ghana for and the ombe kasa na kan fie Schwarzenegger be ka bi me hu say pictures be circulate about vice president this cano mano na omo juche pictures near there but esan so koba say vice president share ne boy when this no imagine mu na say no na Ghana 40 year almost omo ntana ho no ma nenye because what she body e we say wudi so na T.T so chirema na te say audio ni by ansa na okoya adoye na ma no oya adoye no by T.T chirema say o share ne boss say obema ne 100 cedi a or the 50 cedi ene baaye nti anya complete nti Ghana for susu say T.T no wanya sika ye enti asemu no ye gidi say wanya sika because say vice president for 100 cedi nti ekoba say vice president am 100 cedi then T.T wo sika nti say ade chine ekoba say T.T say vice president am 100 cedi no am 50 cedi dia na emu ayero na T.T so kire ma no so ntana ho ma yen kase wanya 100 cedi wa bra wonya 100 cedi na wonti menhwe no na ndem susu say no nti na okọ invest en say de be anko de be ka ho a na anko de ni nyina akọ hwe ne ho unim say kakra no ye de be ma na wo say wo de hwe wapom din hu ebia na enso kakra no wo try say be dransa na ade akọ hwe wapom din hwe say ode ye friend say obeka say na kom o akomayare enti ne Ghana for mo ano e na so mu say obeboa no wa hye ne bo say ABS ka say na ade beko hospital omo so demand for ska say na wakoma ne mu half e was ode to invest na onya ne nyina because hospital no omo mugu no munye wabusuafo na afa so no wo ye actor na no nche say ye behwe o free enti mi susu say ebia delay na vice president delay no e na akofa so ha ya ba asem no dey simple because anya vice president nko na share ne boa na so man iska ye wo political actors bi wo no mo so me man iska individuals bi so man iska na investment no kra wo koye no wo dey ye dan because stage na wadru no nka say so ntimi koye investment o ya young na satam na wujina so no
wom say satam no na movie industry na sika ni mudie na mum satam na wugina so no want ma invest na ye say ya wintimi nko ba bia wo te fa akoye pagyaw wo be ko haje se edu kosi abeba na wo be invest kakra na wonya no to ho na monfa ye bibi enkwa matiti nko ekoma obi because obi wa wanye sika kakra kanka ne omo so mo pesika sidan no mi pesika sidan ti aduane anasa adure bi a wosa woto no mani nya na pom di no wonto oboabu esika na no edi asidan ebedru tama wo besidan na wi anasa sika be bebiradu besidan na wa yemre unya mfaso wo dan na wasim na mom sanka ade hwe ho ya ade a ka ho to wi abenya sika de akwa kosidan ti ye nyina ye fantu ye ho fo ye nyina ye pesika de na su sika ubenya wie na ubewudie faso bi ani so yo Ohima Ghana fuate na omoda asenso na asem bi san so by say wanhwe ne mma na okoware ne second wife na ne second wife ne tu ne fo bra 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 ni asem unsusu say no so ka ho ele já tava ali né como se marriage é scam marriage é scam é scam be ma wadwene da utim no na me yɛn se marriage é scam ana enye scam Titi ne yere eja ye no kofa ne second wife na ba no Titi na ekire mo se ba no na tete ni free ne mma ho na sanka waye be ma de nu kan sa wotena ho e ma ba wo be ware ne titi wo fini wo ma ho ko etimi ka se me yere dadani madam fu dadani na ntimi ka se me mma dadani nti na wo sanka o hwe ne mma no na wa hwe ne mma no nti se de aye me papa wa hwe me na nyame adom atimo tutu ma na me ma me atete ne mawurum kakra ne yayiya enye akoda bia na ebepene so se mayiya wie no me beboa papa because atam na Titi na wo bi uyi movie jiska waji dinga na ba bia bekọ bia ye bo din no wan kai om film no de oje but no scan sikanim kra waji fe wo film no etimi ehwe wo ma no okay na no so etimi hwe wo ma because baby wo kra bia woni ska ba Titi mani ene yanko wo betwia na wo ni nyina wanye bia ma wo ma na kakra ntin kra no so be nyina na abase omuni ejado because papa wan hwe na yenya father love nya den ntine ma no so ye den ye yomani nye so mu yomani kra papa no na adi kan yi wani ma omo ntino so wa mehwehwe ya ye mehwehwe na ese sabio okwasea ene enu ne ho Titi nu ho na odi achopa ekoye ne ma no susu mo ma ya ade because nye akra bia ne mafo ya ba nye obi a na be yesa so mo so ya ade mo so ma mo so chese kakra bia na mo obi a na mo de boa papa na me susu se unya nkosi sade nka wa tutu mo rem ma nka obenya ne ntino nkra no so ya ade me bo ma ba so kakra mo ya bia ma ya ade e no mo ya de bo mo papa no okay Ohima ya da se de motie efri eye Ohima Fredi honom se na utifia wadua ye okensen se ebia na eye sika na edile ye na se ne mma no ho abu e na odi ye wawuo no megide se watibi Ohima de se eye yare na ebia be yare na ne ku no because na papa no wayemre Titi ayemre pa eye Ohima ansa na ye be ko na die na wo be ka achega na ene Titi abusuafo ansa ne ebeko ma me ma abusuafo ya akọ omo ne Ghana fo nyina ya akọ ye nyina na ade ato ye ni na ma me fa futu we nkoma About T.T we nya eja nko a enam so ka ho samu ni bi mpa anasa aka wontoma ba ku mpa ton na fa hwa wo ma na ebia bibi papa bi be den ebe frimu aba ezan se senka Titi ema na ni da ho ehwe no ankasa ne ma na enka ebia ne yare na nkoduru sampempen so ye druye no because nka infiti ase no bu benye ska omode behwe na ekoba ase wan hwe omo no adwuma na nka ometimi aye no enhwe wan hwe omo hwe papa ntino entimi ama nti se oye ba tan na se ohwe Emadek TV na metu fu se wonya sika hwe wo ma na yensan fonto ye timu sa pomdin ya ade a edikan ewo bibia mu se sika wo ho na se wo yare ana se wuni ahoden a wuntimi endi sika no Titi ni sika vice president ni individuals dibre ni nyina no na wo yare ntino odi kura wuntimi ndi di opa because ni etwetwa ne noma bebre nti se apomudin wo ho no ma wuntimi ye bibibia e wa asase so nti se wo sika bo modin ase obemu wo pomudin adikan ehia because ene ya ade a
edi kan ewo bia abrabo mu enti metu Ghana fo nyina fo say saa no ma yenhwe ne yendi so eno na beboa am yetima konkan ewo abrabo ni mu no kre apomudin de hu hia eno nti na yekasa hunini yesu hu hia no ohema yeda se ene obra wo se no emayen abusuafo aha ena eye discussion na yede besom no yedi ebesie na mene ohema Fredi ena etna so eye sa discussion na mia metna menene eye medin ene Akosua Diamond afei enwumako omuso yasene Samji Casual Fashion Clinic Samji se wo ntoma bi ewo fie na on trust tailor ni bi anase tailor ni bi ayo konabra osebra na ompam montade emma so peso de ko birthday wedding naming ceremony ba bia peso de ko bia no Samji ebe wakoma so ade edi amawo ye osunwane odomase so peso onfre ya ye number ena etwagu ewo screen so no fa na efreyen afenso no Gateway Senior High School ose opa fa wabofra ebra honom esanse biaya nkra no etena suade anas wo mo etena di agro ne hot yie afenso courses saye wo honom ebi general arts, home economics, business ene de keka ho se oba ne banso a ne ho bambo save se opese anasa wo hwehwe Gateway Senior High School amesho ye osunwane ba kuni aba udru honom na se opese ofre panyin kwankyefo na no so betimi afa namba no na one no adi nkomo na waje nkyekye mu ekyen medi makram